Hello guys, welcome back to my another reaction video. Achieve ekdam sundor aro ekdam bhal magan gana kura ekta ase. Itu video loi gena ahi ase. Tahan do last year bahe release kura la kana ekta ase. Mui last year sa time dido tahan ba release kura dam de sa time dido wow. Si balazi itu karena do, karena he saya sih holibe moi aro itu karena do bisi balazo aro ekbar huni sabo goina kita moi huni saya sih nuile tahan la video ki palba saya sih itu time de konyak karena tadi sih holibe konyak manu ekla ban noi gina alak manu kan bi tade melaina kurina dikha karne wow karena amni kan bi nasaina se boleh do tahan ke appreciate kuribe alak tribe ba ahigina mohan laka kana na konyak laka kana tik pagado si assured ase moi du paribo na naina alak manuhan la kana gado hulibi takhando man balba tuichun ase tuichun do konyak manu moi nam sai sapte ro tuichun do alak manu inga ase to itu to ita man balba ga dikhi gena si gusi ba gena amni kan be tahan ge support kuri dibi ngamyo konya kase taila channel nam do tahan group las na jani moi do olebe channel de do ngamyo kona likhina se to tate ina sabi gona amni kan ge dibi koi dia se to eki logo de huni sawde us
bishi bal laga jaga ekta ase amni heaven de to jawole mon jay holebi amni la kam de ekbar sai sabi ina hoise itu la words na lagi shide moi la kam do kina asna moi bi heaven de jawole mon ase moi bi hell de to jawole mon nai na amni bi ina bhabna kori thakibo holebi amni la kam de sai sabi ina koina ase isu bai charge koribo moi la kam kina ase amni la kam kina ase to amyan mokhan sab dunia da thaka dem de isu osore isu la kam de bal ba kurule try koribo gona itu la kana do moi gete bal laise aro itu la meaning ba do moi ke bi lagise ogena amni kan bi huni sabi gona koi ase cha thank you so much